Shubor nakaslem jong unongsan hima. Assistant coach ke Shillong Lajong Football Club uba janbor marbanyang udon jing shanya ke baskem hakirang yelekai bakin yelekai bha hakaduran cup banyo jing job hak bakini kendo ya ke FC Goa hak khatnyo tarik menta ubenai nailar arjar arpusau hakapor new beji janmiet HJN Stadium Polo Shillong knang banyo rung shaga final nak benta ban ajing tip shaki padba ya ke jing pen kre ke Shillong Lajong habakani khun khatdu bat ke FC Goa hak group F hak jing yelekai duran cup unong san hima ulale ye kenduk kerpang ye uba janbor marbanyang hadin beradab kilanmet hamadan yelekai jung ke sport Authority of India kebadan hanihu Shillong uba janbor ulale thu baka Shillong Lajong kala syaram teng hak FC Goa haba kale yelekai shabar ke jela bat minta udan jingkermen baka Shillong Lajong kan yo ye ke jingjob haba kawan yelekai ha Shillong shushu ulale thu baka jingbuan kinong kershan ke Shillong Lajong FC kadai namar ke jual ekai haka football I League kumban shupen kan mau ke Shillong Lajong kala job da shiko lanot ya kishipai na Nepal ke Tribhuvan Army bat ya ke Rang Dajiet United FC da arku lanot bat kadan kampan job saya ke FC Goa haka khatnyo tarik menta ubenai ke ban sedang yelekai haka por new beji janmiet HJN Stadium Polo kenang bakan yo bandrung syaka final round bun ni sunat bani kenu bat pi namara halo kaneka football duran kop ka ba pai bang igla sunat ban kersan ya kaneka tim jong pi Shillong Lajong ti ko ban ikran bat pi shop ban ikran ko ban pin itu lem ya kerteng ka jong pi dei kom ai ha Shillong Lajong te kerteng jonga ka dei janbor marbanyang dei kumu assistant coach kaneka duran kop pemda tingi ko ban ikran bat pi nomor ba kumno ka jepeng kret antaka jing la kai bakadu jong pi kai ka jing ka tim ga hwe kun persha ha ka jing kai bakado ka bani khanyo tarik mentau benai ni ni la persang ni la pen kre bhai ban na banta ni ka na banta ni khanyo tarik la long prepare hi te ka song pat ka haki khana kuno pin la ban la kai to si scam ba kena ban la kai bha bat la tip hi ba ga FC Goa ka long ka ba khlan te mirung la hab man prepare bhai kata lada job ya ke FC Goa ka pin yorong bet saka second round na ke quarter na ada ni job ya ka FC Goa hagani khatnyo tarik tengin le chaka final round jongka satu kabar long chaka kata apa ni oh kalau sekolah kata kam desu Shillong kam long pi se kum no ba pi pla job baru atli ke jing lakai last pin job ya ka Rang Dajiet ke ba daerah Shillong ami kumbangi la sedang ban prepare nak bas sedang ni la ban kre bha ban kai dei ka mentality jong player we na ni bu ha mentality di players ba de bingin job baik kada ni job ni sukumen ni job bro argim bat ha balas ni don kam hi ban job saya ka FC Goa ta hi ka game kuman kong pi job ke ka game ya ka tribo ban army Nepal lang tai oh spy mo spy spy ini ka hak scan ke ka Rang Dajiet second pi kum na pi kun percaya Rang Dajiet ke dalam Shillong hi kam kasum na kam ne kam jam nomor pi tap argol ya ka sipai tap sigol em ban ong ka jam ka nimla ate wanang re ni pe ka game oi ni la Rang Dajiet kam de hi ka batlat de ka baklan Shillong ba ya Rang Dajiet ke de practice tang khandiat ni oi ni la yo ban prepare sibana shwa te takadau in ong ba khlan ha jingsa te ni job ni hapong ni bang ni khlan ni kita tak tahu tapi ka FC Goa pila saja kun tang ya ka FC Goa ka Shillong Lajong kini kita tournament buat dap ni la ya je kun te teng kumbon mana ba job macam job ma pin job FC Goa kini buat dap job Goa ti mentah pin kun ha Shillong ha Jakal Lajong pidan jikerman bang nggak ban tabun gol ne pidan jikerman ban job bahana kino em kata te kasong haga game ni kerman ni bangin dele bat ban job ken to si larang yo sigun ne argun ne karkaba nila ban tap kasong hiki kena ke drag yo ke chance ke tap dan kan kam pan aram ke tim jengi do kenang ba kan long ba kam tham ki pat ba ro no ken kam support ba ini
ni pet ba ki khambun ha ki supporter na pet ni ki kai last mo ka rang dajit bat ka pagkatim jung pi shalong la jong ni habang interview pet ba ki ong bai khamno bhasha pi mo pi thule mengi balik pet ba ki khamit bhai ka shalong la jong अब कुंबिया इते के मरका या कलाजों की बबून के देख सपोर्ट नंबर बा कवे रू के दे पंगा शिलोंग लजों का बडन हपो आई लीग टीम ते तगदाव की खा बबून ही सकी प्लेयर सु की बून लकलंग गलंग ते तगदाव की खम्बून की सपोर्टर हपो का शिलोंग लजों ही sebatai le mengi ki player first 11 ki dei betang nangni na jala jongina na bar jala ro ki khaplang na don की प्लेयर से बना पो नगा जला जुनी don की रू की बहा बना बार ni don no khaplang ta ban khlan kan ha man khlan ke tim ke pi ye thule mengi pi man kasni pi practice ai ya ne ka drone ko pi practice ha bolohi ne practice ne ha oh अब ini praktis ni lah bun jaga nomor bang dan madan tentang nilai hapo MF ground tentang hapo SSC tentang siapo Assam Rifles nang ta bat hang ni hapo sai ni ho ni pi la don long asantan coach jong ka shlong ajong la slam pi la don ame yang mata tengah dang dan bang ba prabenai kena benai ni hapo shwa kata pi don hai shwa kata suai kata ngadan hapo saumiat hapo first position ni tu senam nya pe saumiat ni pikir no saka SPL kita orang tu SPL pat nga spang siteng la ino ngawan jono sa lajong ke ke jing per ba pi coach ki player saumer bat mentala coach shlong jong ma ko ba de tim ai lik ke jing kalai ter bak lebak hi ada ken ki we ki saumer bat ha lajong kalai per lalong different mo nomor ba kalajong lalong tungka professional team mo kada kini ki tim ha ka last we le ka rang dajet mano pi chu batayangi mano bat gol ha ni mar bangi pen jangai ni bi than hajan first goal bai le ka ba orang legit first goal uthep urani karbudan bat ka ba ar u kenstar karshong kita hi kita thep habai le ka sha jakala jong bat sabar ke jing per pi bai kai kalian kadon em ka jing per ne ba pi le ka sabar kata ke ki sha hoi di dai la kai han ne pu jala jingi long gila ban adap ya ka climate dali sabar di teng ki player jingi teng ka climate kala affair ta stigla ban kala ban shit kala ban hana ha traveling ha e ru kadon ni kum kita hakne na bring ni ki ka group F ki don south team kamot de benrong kena teli tim ha ka second final pi mana de benrong kena tim hagan ni ka group F kadon Saudli karung Agisha ka ka kebatop kelarung be final round pat kadon dua ka second best ni ong karung atli na hin kamot atlina si group si group mi pinan jikerman baka lajong adun pa kata ka benrong ha ka second round am ni hab ban yakun the last game bin khnang ba ban long shore yang ni bangin rung sa ka final round ni hab ban Tristom ban yin job ya ka FC Goa si gua maka dai kan baje ka gila ka ni obje min baje ni ada bun kino kersan ki player kilong kuno ka kambio musim ne ada bun ki player ki pajbal ki kersan ha madan puluh oh kata te kada jing shahi ada ki pajba ki wan ban support ya ka team kemut ki player kilong sutanat mo kilong excited ban long ban kersan kan kita kadau ki ngit kam ki player ki enjoy da ki wan bun supporter Hirupin don baik man kasngi am dan lekai ka chulong jong ki hirupin lang am to ban coach lang ha dan nagleng jonga ngasu request sabaga aya ya ki pai ba ki supporter jonga lejong ne ya baro ki badon hapo ka jala mi khalea bat sabaru te ngis kem ba khanyu trik nya mi pai ba mo ban nya one support ya ka silong lejong kam tam ke bangi kendu bat ka tim ISL FC Goa te da ka jing kersan borba jong ki pai ba ne se ka lajong kan job hatu si itang kata Kulesibun ta kulesibun